Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for $1 million Amazing Story 2025. Dito'y Lakip Di Napalabas. Oo. Ano, itan tiramidam. Maribik. Tatang, adda rito ni Rodel. Nga isupit yung mga ubakin ni Angel nga anak mo. Itata, addamat ni Alan. Naksabatin ni Alan. Inaksabatin ni Alan. Medyo matikaw tiriknak, ididay di agundaway manong. Imay nakpinasyar ni Rodel, kat isut agdama ita igam nga mga ubakin ni Angel nga anak ko. Otro manong nemi dimtengmet ni Alan. Nagkarana, dagiti dua manong nemi. Kat idit ang masadag ni Alan. Maribik. At dagay imuno ng siyak. Alan ni Rodel, empleyado iti eskwela nga pag-isurusurwak. Pare, mabaling ka din nga siyak, sumublat, manguba iti putot ko. Pare, sige, ito yun. Dadali makaluton ni Nanang Alan, mangaldo ka dutuin. Sanin, umunayin nga makita kin maubak na ako. Isublag batlakin ka. Siya kundi pangtadam. Umaykan anak, umaykan na anak. Saan ako nagbayad-bay? Nawan, pare, panawang ka. Manong nimisang ko na igawid ni Alan nga isudipudno nga ama ni Angel nga anak ko. Nakipangal daw ni Rodel, kahit kamalman na manong nemi, di awanin ni Rodel, kinasarita dagidagan na kanya. Ito na ito yung paspasamak ka, ha? Maripek, nagbidot ka, agbidot ka kadimanan? Noon ni man Alan tinagbidotam, kahit isumit lang, ti pakaaturan na tanga bidot. Asino ka talaga tayo, pudong ipatpatig mo ka na dito, ha? Asino ka takwada? Ni Rodel, bueno ni Alan. Nga ni Alan, kahit iso ti pudno, nga ama ni Angel, ha? Asino ka takwada? Mabagayan tingkay ng igan kahit may sala nga paset ti pakasalitaan ni Maribik iti probinsya ti Isabela. Nga dito'y kahit may sa kadagiti mapagpilian para ti panakapili ti best letter of the second week iti bulan ti Abril. Inagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Nga pangabakan nyo iti rinibribo nga pisos. Imagine, grand winner, 50,000 pesos ti awaten na. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Ken, third runner-up, 10,000 pesos. Agramo matan iti special award nga mga bak iti 5,000 pesos. Ang kakadakila premyo, iti lagip tinapalamas iti Action Radio DCJ Silawag. Kahit padaanan nyo, 12:30 kingana iti alas 2. Lunes sa kingana iti Sabado, isuntutin kay pakangigan, ti pakakumpletuan, ti pakasalitaan ni Maribik. Agsurat kayo. Yeah? Agsurat kayo. I-computer yun, digiti pakasalitaan nyo True to Life Success Story. Iti email address, tinumutibihan ng nemiruiz@yahoo.com. Uno saan kat nemiruiz123@gmail.com. Yeah? Agsurat kayo. Kahit mo magustuhan nyo dito yung video tayo, share, like, and follow kayo iti Rey Fiesta Sentenciador Award nga Facebook page ni Paring Ray. Kahit numit iti YouTube, iti kaya pakabuyan ka ito yung video, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award channel, YouTube channel ni Paring Ray, ag-subscribe kayo. Please, yeah? Okay, kadlawon tayo, tinanagsak na pa nagbubuyan ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. dita Hawaii. Pumakandak nga ro din. Ginggat, sa balin tumanin nga video nga may upload ngayon kay Mabuya. Ni Manong Yuan Nemi Ruiz ditoy, mga iba't batin rin bagong oras kada kaya aming nasama pada. Thank you.